DLFM 106.9. DLFM 106.9. Yes, shut up.
no kwasem se obi enti se wo se esoro ene form ha ugutu na oye kron urade enti no pay wo ma de kan se ye hira wo den memu akwaba ede ba Anidaso Wɔhɔ Obia high DLFM 106.9 Ejumede ba kwa Ghana for hanu nyina no padu a Obia etie Nena yo folisi obosome no eda etoso edu 9 enfempem mienu ene aduonu enum nie Araba metramo Edi ama DJ Hitman Bibintu apane na chikakra Edi amejeso Eye Nhyiraba Kwadwo Sammy Anope my able a year technician no Technician on duty Eye Samuel Akwa Dodo na friend say DJ Zigibi Ona chichi my friend from Adema no pay Obo adwuma yipa Ono wa now wasandabo kra Nho ahomte keke Anopa bom chi do mo fie ha no mo a enya sem kuma kra Ye ba be din koma no pay Nansame na ekwaso my Ghana mu Tumika na share me Our Facebook no so a na ye capital D capital now the FM ne ka ho a now the 106.9 Ana page medie no emu be that sound no manam Ghanaian live our Facebook no so a near DLFM 106.9 for asida na fabra Sasa na WhatsApp no so ya adwuma to me the WhatsApp message in the aba 0593 406565 For more than a WhatsApp messages in the Fabra 0593 406565 Imagine me like and can in the amount of pay I'm not paying so as usual Kwa katambo so be wakwemo and that is a better nase kufitela ba be pie mu fia na mu sei ya hwe ne mu sei opam wo so be ba no pay ni atena se ne din komo anopai obi ntese wo enyum we every edamre kwenchen o si obi ntese wo
Awurade nkuto na no pɛ yɛhyira wo. Anopa Yankopɔn wayɛ special fa. Yankopɔn wayɛ special papa ni sente no. Ozo betumi afra do aseda no de aba 05340 50199 05340 50199 and that's 0593 40 65 65 Anopa Yankopɔn wayɛ special pa. DLFM 106.9. DLFM 106.9. I no kwasem. Sanyankopɔn Kristo ni kuto mu na nigye wo. Ɔno kuto ni mu na ehim ya Franka no pay. Anope Yesu na wasiesie yen. I no kwasem. We every sister Lydia nten. Osi Yesu aya me special. Amen ko ni se na me nkofo afrefo di kan. Hello, good morning. Good morning. I have a dinner baby akasa free. This is me Katama from Tisu. Mama no pay, my yenti was said that 30 seconds. Radi nyonyam ke radi di o anope de radi asimi ni fie fo ina. Anope ya story to shema da boju moje di emu afusa ne. Ye di asapa pa nyuma mo bona nya easy. Radi ko so ya ho bare sa. Me got need the hospital na me say radi wa ye because my den and so dada. Amen. Me that Amen. Hello, good morning. Good morning, Sammy B. Senior, we didn't have a free. The family rich man because of the champion of pay as a danenko. And a person that radias to sell wash some of the party. Amen. Amen. Mame Mfanu say hello, good morning. Sammy B. Sakwadia Tama, Community 11, champion of pay, Master Danenko. Good morning. A good morning, Sak. Medanyamia say. Many Mabushani, me fear for you now. Amen. Amen. Mr. Medase Pasa Kwadia. Hello, good morning. Good morning, Sammy B. Champion within anybody aka free. This is the Wanyani. Senior no pay Master Danenko. And the pay the radiasi, so I'm a Jordan for so as I between. I see Dankwa. Amen. Amen. DLFM 106.9. And of course, I'm son of pay Christo. I yes, Ronco. Christo Munkuton and Nija, I'm funny say hello, good morning. Good morning. I'm a fair with day and baby aka free. If I show me recording. Sister Mliku aka free. If I show me dinner. Better and Pachano pay Master Danenko. If I show me the radio sister, the Pebiachi, the Monday, yes, you can't hear. Amen. Amen. Hello, good morning. Oh, Facha me went to me and so. Facha me pa. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. On to me coming funny say hello, good morning. Matthew. Meju so. Sadi Zongori. Oh, champion and bomb design. Obadi Adum. And a pencil man, I didn't be why you. Aye, why, because why am I not so? That can't many say. Now me show me phone, me show me phone so. That's all beyond framing, I was young beyond framing pa. I need them no question. And you see, yes, and you are not for Brasilia. Me pa chow, Minuno. Mamma tobacco, why? To. You show me sumo.
ansana wawo ewie se japade nyinara wo be dani aja o da sanie hihwonya mi sumuno ansana wawo ewie se japade nyinara be twamako pinia ojango bonka ho wate amen amen papa no hello good morning apo mo ya mi aduma ho fe wodin ene ba bia kasa free ya family zimi kasa free da wonya my liza no pay masida ne nko the who has start the previous me me mami kunu me busi na me fia afo eni a o chef abra amen amen yes I am a nice wife why am I kama wife anopa Chris why nice why kama pa Mamentin Fanny say hello good morning I fa wodin ene ba bia kasa free kata me na kata si ashama zenu ahofe nan si ashama zenu mama me yenti anopa aseda ne nko anopa ye da nyamia se so aboya ho ban amabone bia kan me kwasem eni panyina na enya na sani enyen no anopa ye kata ye da nyamia sio amen amen omwa onoma amen Mama dum desire hallelujah Mama otachira masonye de dani denwa amen bye hello good morning senior wodin ene ba bia kasa free Sama PM kasa free tama kom 25 Mr. Pia senior no pay masida ne nko Adenya se ama me yere nkwa Adenya se na me district pastor set ataba for committee for district Church of Pentecost Adenya se na me busuya na me yere busuya nyina ni DLFM busuya ko nyina nyame hiro mu nyina amen amen DLFM 106.9. Aya no kwasem se Kristo munkuto ene enije ewo hello good morning senior wodin ni ba bia kasa free sapema no pe wa homa na se eye ne ho star binti gina ye kakra me wae hello yes sir better yenko okay amen hello good morning I fa wodin ene ba bia kasa free sister Ajwa Agransa ba ma fi o Mesu ma fi o papa Mete won ka chere papa me nya kwan feche na da wurem ma wurem ma sada na Sister Ajwa ma wurem ti me da nyankopon ase bebre wo ba mbo nko a wa boye ho wa mo kire sana mfe anya hana ma na se kwasem ma ye wo kwa ho se ma ti se ya de ate ma ne ha se se ya to ye nso a yesi nyame wa ya de ye wa ma wa mo bebre wo de wa ya ma ye ni jai de ere busie ku nyina so se me tabang na se o shiro bia na nyumire dra ya kasa ono no wa ye ya dana se edinti amen hello good morning praise hallelujah odofo bana misaka ni piano ni Temanuta better sina no pay masida nko na mos ne wala motiaso no kama kwa bi mieku itoe wo ila wala ke woden yam ke bam godem esu ganso nge amen hello good morning praising hallelujah Nhyiraba Kwadwo Sammy bi aho fe wodin ene ba bia kasa free Auntie Mary mama no pay masida nko ma won kwa de radia si ma DL nkwa ye de radia si mami doba Roman nkwa ye de radia si mo bibiara nkwa mo amwo studio ni na ye de radia si ma mo nkwa mi nso mi ni mebusua ye de radia si ma ne nkwa wode a cheyen se anopai wa ma ya hu ni han fefe ye da na si on koso anhwe ye nso me ne de ye nye da soronko e wa ya brabo mu wa Yesu di mu adomnenti amen
Yes, sir, I so my Enquires ahoden. Now what we more the adum yentino. Rebecca Sanyami why special. Hello, good morning. Good morning. I offer within baby akasefre. Make us frame Nana Boima, make us free as shaman, Catamanso. Better, Nana, I no pay, Master Danenko. I no pay me the Oba, the access, so I'm at the action in a bush. Any deal, a bush and phone, I cast as a down candy. Amen. Amen. Hello, good morning. And I praise you. Hallelujah, Mile is in here, Accra New Town. Accra New Town. Papa, no, Enquires, I no pay as a Danenko, Mile. And I no praise you, the Yamia. And any penny in any yan, any yan. No question. Me and will be a horn now, pay train, and answer, nay, you know. Yet they are some fata, Yamia doing a home of bro. And I no pay the mother who double dream of JD more for Sunny. Your cousin is dinner in Yamuka, don't see. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello. I'm a fair within baby akasefre. Papa no pay, Master Danenkwabi. The radio said the patch me near the bush, and then you can remember anyone can say that. Namisha Munina, no more you do a DLFM Funina. Amen. Amen. Hello, good morning. Morning, Officer Sammy B. Oh, I have fair. Net is say. We are anti-millionaire, make us a free dodo. Papa no pay, Master Danenko. Oh, and they were just see and met at the papa cheer. A yaw name money be brave when a senior couple cry, de beer. And then I say, oh, yes, with him. Amen. Amen. My man can kind Facebook messages in the from away. Nansa, I'm one funny say answer. Hello, good morning. Good morning, Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Dixon Badako, Droba, Echmedu champion, and a pay Master Danenko. Hello, praising. Hallelujah. And a praise so, Gideon Ponyanko Pomba say, Yadom, or Bobolo Bade. And what Nabasa Castle or the Yemi Gruba, Cemetery Asana. Nenkwakata phone kama mama msafu tele mse pumi mu asemana se ewade me dawa you. Amen. Dem wiele sana me dana se mewi asema o manga na o mampene na abuafo no nyina na me dana se e me DLFM ko far bai. Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene hitman ene ejma fu nyina. Amen. Amen. We free comfort Matthew Facebook on so. And I say good morning Ghana. Good morning Ghana once again. No I say good morning Ghana. Aha, we do ya jare queen mother for ni bia. Eno ano no ah. We so free Pedro ah. And I say I'm really enjoying the best show live and cry inside Indianapolis, Kumasi Town also Kesben Junction. I say X the main location. That's a champion. Wait, every Gali Simon, what should we say? Good morning to everyone. Wednesday, the Boma Grace. And I say good morning, Sammy B. How are you doing, brother Sammy? I thank God from Grace Boma, a shaman. Mama ya dase pa. Mama ntiwe FM1. Hello, good morning. Good morning, Asoroba. Oh, Auntie Maggie. Oh, Matthew. Oh, Miss Matthew. Papa na mpom di say. Adomani awe o say onye na kache ya. No, ebefa da yame ase. Auntie Maggie no pay mas da nko. Ano pay ya de ase da ma oti ase funya nkopon. De wa yama me no. Ebro adwen na nti ase so yare bi chi mi mpofiri mu a. Yame asansan me afimu a. Na ya sedan kuto ayeyi nkuto na mede moti ase funya nkopon. Me ne me ma ne me nananom me fidu ya mu nipa nyinara. Nyame aboye nyina ho ban DLFM abusuafo. Nyame nso abɔ mu nyina ho ban yante atenka bɔne kofa bai. Nyame mo ne ho ban.
non shabo for man. Emra mo kokwawi, emo kokofo die. Obia anya hwe yie na Awurade mfa mo nkomra. O my Ghana, nyame hu ye mobo non kai ensane na doyet. Ye da Awurade ase na dom ne ne bambo ne ne hweso panti. Amen. Amen. Me the phone segment edi kan be si. Enti Mr. Asadan yem fancy. Na me kan kai messages ni bi fan so ma no pay. We Eddie Monica Asare. Monica Asare. I say good morning, thank you Jesus. Amen, 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 amen. From Germany, Dortmund. Oh, my Monica, I say yeah, dear. Yeah, church, a year, Dortmund for you now. Ha Germany for the church, I'm going to pay. DLFM 106.9. My making kai WhatsApp messages new fans no pay ya. We say good morning. How are you doing? Thank you Jesus. Amen. 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 We if you are guessing at Tema Community 11. We say good morning. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. We free Murphy and Jane. Or the free Tama Community 10. And the question yes, now do me no pay. We say happy birthday to my dearest daughter. I say Venice Odro Dako. May Almighty God bless you with long life from your father, Wexford Odro Dako. We say good morning. I say thank God for giving me another great day. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. We every Richard Menu BBF for wait race to the line. That's a par champion. Or since Jack is young coma Susan and Efua and after Thomas Ebui. That's a pa. Madame Wamba, me ba. Yet Quack Tambo so have small. And watching so, I beg your for Betnasi near the Incomo if you had Musea, and then someone more than pa. Then so bed home come on, a dozen year papa or mayum. Oko Piemo, El Bindulia, and Cabato de Jeremusem, and Rada Timemuni Bako. Adisha Biacono, Asan Swasheno,
ene ne motorbike nyina ewo Binduli ewo tifiri mantemu a emu ara huye pa sanso na posifu ani abere pa kronfotetwa mo bi ache wonom ni na se ko piem watifiri mantemu a me kire Upper East region mu a wonom atimi akum aposifu mienu adwomo kra de afiri omo nsem aw o manyim se bedwo Oko pia wasante mantane mu nso a Endrada anka beto dwa sa baye wa bia wadi vinhyane du nwotwe 18 years ni be bia to ahye ne so omo no ada omo wie ye nso omo de sekan ato ne minim ekuno age ne kwade afire ne sem asante mantane mu fomna Endrada yankopon fa fie akronfo bia na komo kokro no bo omukokura AK47 aposo of modern etimi shutu wono ma wono ma kuom nya to agu edado so mu kire mbe suma no pay ebasa so di nkomo ede afa ye no mobile money ne ho se mobile no register bi wo phone so ho dia na ekọ ehun security nsensem no ekọ sen anape be di ho nkomo teko so no dia na eso moye empanifo nso e oba na so mde gu akwan mu na ho ba monsem efe mama ni account no ho no entimi kon kan fa maye ensa pina ka we mu a e ba be di awana no pe eye morning show no so kwaso atena se me da me ho basisi a ene kwasem sa no pay Yesu na wasiese na nyame akira ye pa na no pay Lumba supa aso ya sene se yentena sem na yemfa Anidaso Wɔhɔ mu Obia dwumadie no emra mesom no senti dwumadie bia wudi abehia so bomodi ansa won se beka Lumba supa na mo na dwumadie a wudi no ne man kon kan emfa ma ho ekwanya ba
Ye hia senka ho kopie mo Lumba Super ka chekọ tu so be dia kwa chiri busum da mo so benya sika. E dia gumbo to frem perifo ahoma trufo isom. 0555 274 757 and 0577 475 343. Tata kopie da so ba ne mpoti madam abanya meche butum afa so bia autumn. Ne shop no e Lumba Sport. Esan so ben. E pia to zero more dance for ma trufo isem. 0557 349 401 0557 0557 349 401. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Weye free Charles ko jofosu Daddy Lumba wase wa pre eno ho Nasema ko pie mo fanko ni mpatem a Mama Vic ebutum ne shop no all fanko sport M oben wa shibe ni pe na no ahoma true for so 0500 680 783 Lumba Super ena Ghana fo nyina nom obane akopa bia kire kwan adwuma bia wudi abehia nsuo no emo a wo ye pa bebrebe a wo pire ni nyina ntia no ani wa pire no ho de anopa me kanfo Prophecy Skin Care Center de ama Edoni pedua na yaniku hu. Tiedi ni yepa. Eye Prophecy Skin Care Center. Your skin, your confidence. Mas mawede no entija. Mawede ni entija. Aya bisa silver lady. Aya sansu bisa. Anajwa siki. So woni pedua na ya no. Aya sokusa no. Afisu sexy journalist. Any afia sugar. Some so many pediano. Anidaso no. Omuko pie mo. E Prophecy Skin Care Center. No say so many pediano sa no. Obone na ko pie mo ho no mo e. E kwa hodo adwo ni pedua da boso. Ensansa. Betu ase de mo kama pa. Fen perifo ma true for so. 053 05394 05394 077 77 Research him build the amount 05394 077 another 77 and 0505 0505 505 116 0505 505 116 Prophecy Skin Care Center. Or see your skin, your confidence. I'm saying I poya aduma on the 19th April 2025. Then you go pie mo. E ko fodua. E visa isa we de ko fodua na ebosu. Obana na kame ho e. Then you go pie mo. And ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Daddy Lumba. Live in Kofodia this Easter Saturday at the Ofosu Plaza Hotel. Obewura ye pa. And I don't quite echo. Coffee Titria. Keke Fosu Titria. They sent me a day anyway. On the 19th of April 2025, the Ofosu Plaza Kofodia. But how about the son manam? I'm hoping the party son of manam. Benjen Shawate. Baby gate na anumle no sia. Na anumle na watwa wapa se maduasa. Na nyina ya tena se. Eduma de tuase ye pa. Obanya na fa na me mo na to ticket ni bi. Na wa fo no to fefe. E visa ho anya ha. Ticket na be san jawo. Fa na me mo awe. Star 714 star 51 hash. Star 714 star 51 hash. Yenya nko pie mo e wa Kofodua the Ofosu Plaza Hotel. Na yankwaji ani wa Easter imo wate.
Anafiko fitela tenase nansa na no ma yemmoko akata mboso ne tew smaki to abi ntemwe na yemfa discussion segment no emfa to aso fa mawo anopencha kese enkomawo DJ Hitman msese pa e wa chimoda ne mpatem Silver Lady programs manager aduma DLFM 106.9 anope mama mi channel pay station managers Mebed entry. Repencha kesi enkomo. Papa Daddy Lumba. Daddy Lumba. Terini yo Daddy Lumba. Repencha kesi enkomo papa why. The Chief Executive Officer Edma Bravo Multimedia no. Si ano permit yao. Mama Lumba no pencha kesi enkomo. Ano peye ni nkomo te okuaka te anumwe na yentena se na yenfa discussion segment no. Ento aso enfa ma away. Yanse kuwakata muboso na simfan free the Ghanaian terms. And Obama ne say Ghana feed program takes off. Schools, prisons, households to participate. Mahama enu msemdi. Ghana man penen etimi an lanche feed Ghana jumadie no. Akwa pound to ma ewo techiman. Na jumadie we empenefo chire mu a. Emu be de partisan no manam. E ba bedue nduane ewo ye ne yankasa. Yemfi chire a school for bedua bi. Prison service bedua bi na boma Ghana nuane atuma busu nti we die nsemoda pa ma Ghana ni a Ghana man pene de won sensem da tudwa the Ghanaian tank wakatai e de won sensem e de aba edwa so ene anopai Samson at the daily dispatch wakata no e de aba e chire mam Otumu force peace moves in Boko crisis will resume this week. President Mahama Ghana man pene e de nsema tudwa e chire misem Nyankopɔ ya adoma asante hene Otumu force tutu a Otaso emienum na watwe akopie mu e Boko ne potem na wakwa boa ma ntokwa hodo ekoso Boko no watuma akoko sinkudwa ma boa ma dwobro etuna Boko enne potem am kwa kate de ndaso e de delis pa kwa kate e de ho ensensem e de aba abontene so ena no pai sanso Boko eye ahomete ensensem ekoso no ntokwa ne mu no kwa kate e kire mu a enipa mako ahasam 300 omu nyinada etimi ahwere mo kwa every November 2020 bapim salam no kese no enya sem kuma araho ye pa kwa kate de ndaso e de delis pa kwa kate e de ho manebo e de aba emontene so Yentu fanko piemu ewa the custodian kwa kata ni mwa. Minority tax Mahama to end Boko conflict. Katafata so miensa ewa the custodian kwa kata ni mwa maniesem. Demko mwa shoba jom chire mwa. Ghana mampeni enwanimu yada. Boko ntokontoko ekoso mwa mwa so di na besifo no aboa na etwo etimi etwa. Wesi ensema hodoa. Demko mwa shoba jom ede won sensem ede ba ene anopai. Ubasehu IGP Dr. Christian Johani Foni da hanu musein ena ba mane yesem adesha wadmo eye kusak wabod ho made ne umadinkita ho na omuhwema IGP adesha ko chensin out emna kwa Boko na bod ho made so kwa bona Ghana
tokwa do yakoso boko no bibia to de no ade hye hunu mabo ekochesi ne kotutu de bone ka mu a oh enya sem kuma kwakata de da so de custodian kwakata yi ede ho sensem ede aba ene anopai sanse ko pie mu odi national voice kwakata na ekirem sem enwanimu yada empelifo wa moden etura ne mopaboa ema basabasa yakoso boko no eto etime atwa kwakata yi ede ho sensem de aba dom kuma no ede ato ahomba monko ni Ghana mampani so manya bi mfanfa bokonto kwa mfese yakwe no emu eyeye pa emu aya pa yakwa pie mu Ghana feed ana mo kire me say drop losses in the offing as government refuses to renew a gold first diamond mining lease ayata agwajeta ni nyina ne kire me say gold feed Ghana kire me sem eyade a Ghana de shebia na make se mo anwuma betumi agu omunya adwuma anya every sem eye gold face diamond one mining lease ni nya de aban ebo moden etimi eris eye elwini ye de ma wonu mutini wan hwe am omudwuma de omudi no baba wie ya we ade hye omudwuma beguo no enya sim kuma munya adwuma entimi nye ewo gold face takwa diamond dwuma de omudi no so akwaye nsempia go akatai ede ho sensem etimi ede abam sanse na Ghana feed ede sensem abatudwa ekire mu am voter region for yakopɔ ya de ma Ghana mampani etimi a confirm all 18 MMDCs ni nyina da na me no magye mo nya de atuma ekonkan ye pa kwa katai ede ho sensem ede aba mountain esum yakopie mu ewo the news center ene ba mane yesen enyinam kane abo ena afenso enso ho bo ekona ni mpa mu mpenifo kire mu say ye electricity 352% hike in 16 years nie omo chem se mfinje ma ko dunsie ne enyinam kane abo no ekwa saa ho mo chemu 352 ena pejan home so a ha dwen ye pa kwa katai ede ho sensem ede aba mountain esum yakopie me ewo the daily anas kwa katai mu am kwa katai kire mu sem I was spiritually attacked but my dad saved me adwo asafo ye aka ne bese bedwan de ma de hia wonom ewo dome kwa benya ba 20 o kire mu se ye emo ya adwo so kotu franka akwa pre bese bedwa konwa no anipa bi de ne foni kwaduro so ekwakutu editia na yakopon na fafe ne papa akwode ma no honhum anya sare yankomo je ne kwa edi firi nsem adwasafo nsem ado bato ede bato dwa ne kwa katai ebo ho amane ena no pai o manyimum ansem kwaso Ghana o ensem kwaso papa adwasafo nso o kire man ka nipa bi kokon na totwene ye emo mede ne foni ekwaduro so Ghana de ensem wa papa yakopi ma chronicle eye chronicle kwa kata no the chronicle ena obo amane yesem IGP escapes. IGP escape. Snappers bullets. Boko at Boko. IGP ankasanso. Okoboko ko bra say. Kokko bo ma dia ho ba mansama ko ya. Enipa bi. Omko kokuno. Omko koku IGP. Ghana de ensem okrai mo. IGP nsem ko agene kwa de afiri nsem Boko folo mo sesai. Me wa fa si dabe de kwasu de. Eden pa ya na ya ho ne yamre. Ne meta na fans ma do to dwa no emu sensem ye fans ma no pay 106.9 Running here, where
Baniza, Dr. Jume, Missy, and now as you're Benny, a great bedintina Baniza, Dr. Jume, Missy, and now as you're Benny, a great bedintina Baniza, yeah, you Jume, Rambo, and now as you're Benny, a great bedintina Baniza. DLFM 106.9. Insu abomia ma mitakre nyafo ye kwa mintimi nko na ye senkwapo na mitu akomechi obatani mi jedu mo mechi ma ye sapo akonkosechi me dia mi mefie dia ne nyame do ne tuo mo sum ejabo mo fo su ni mo abo ayarefo enti otofo ye nya wo me be ma de na ye amane nko an nes mama ne so che daniel oda jakabo e bi ahye me mfifrete me o shude me me wunya hyehye me na so hia soma me ne de eye den ya esese me kono bokoboko se ne be ya me ye a me dini dokodoko esanse me ni die enti awo ebusia kogina ye mfra me yaw na so nyamfa ne ahofe anka yanka me wobi enne madane esubone twese ye tietia me so ko se nsupanom na nadom enne ohia ka de hye madonko pebusia mu kwan na sube ya makon tudie me ntimi san pate kwani me ahye pamenti amadofo nyine yi miama na so me mpaba onyame mre na ye mrepa ohia semiti amama to me hunye me nyina ebe ye senkwapo na maponche fo bojise timpenifo mo na mo sie o se ubekutro mo nu agari sasadrodie nkoja ne mane de na hode koya nkeye Braye boy ya ponisen e boy basic kasam no kwasempa Braye boy ne nyina ye sikasem o disikatum prada odisikatum prada ene dia o ma mehwe me wate enti enami na minie eden pa na supernifo se etire nyante ya rainbow ye you baby akobebi ye nya echeswada Obia wo kwanso amese fadi nye ni sika obi wo ho bo apo anopa me kanfo Geomen Edinkra and Kente Enterprise na ma wo ye ho no mo de anything Kente ye na di ho dwuma be piam wa so ye wate enti ajanom nananom eni ahemfo ahema ye kanfo Geomen Edinkra de amamo ahine mampabo ahodo amopa ahye ni nyinada moko piem ogie eye Geomen Edinkra and Kente Enterprise obenya ni nyina biato Kente be na opato entadia ben bibia da efa husesie efa ahinsie ho de momfa mani fa nkire mo wo Geomen Edinkra and Kente Enterprise dodo a opatu bia se wonsa betimi aka afasha ahodo ba ekokoso yi momfa mani fa nkire mo wo Geomen Edinkra and Kente Enterprise na mo bette den ne pam omo bonu so da fom se nanom nante no yes so na nanom agudie bi ti say chains ahodo rings ahodo locket ni ma hodo ka ho nyina bi no bibia temu ye ho no wate Avis canopies ahodo de didwuma nyina no okopiem ho no mo a obenya ni nyina bi ho no ya say ye ne wakanesi dwakesie mo store number X463 Sense ya so ye no de wakanesi dwakesie mo store number S463 Tubamodia na kopie mo e wakanesi dwakesie mo store number S463 na dwumadie bia wudie se obehia Kente numa bia da obehia e fa hinsie fon no for ni twere mo Geomen Edinkra and Kente Enterprise nipa bi mfansomo frempelefo ahomatrofo iso
0244 930 528 0244 930 528. No kwasem sa bra ye bono kasem kofitela tena sintano peme kwa ne che na ye ni nkomo kofi Nhyira mo akwa ba ye nua ne mpom ti sen nyame adom na watwi nso de akwa pro sa ba be che bio me de na watwi we mu de ekoyi o ma bre bruta sa nations ye friend sen nations MC aha sa mete won kapa man na mete won kapa nti wa bre pa ho weekend de ma boy adwuma pa o me shedanda enra na ase me da kakra enra na da kakra edio bene de praises no awoso me pa o sao me ka bibia oh wow na man for ka ho ase ba no pay pa ene e mo ense ma me ho DLFM 106.9. Ana for ka se praises in the na demu pa se na ye dwada ya boye ho modern sen ka yense be ka yensem training Samuel Ofoli bo aten free say be to dwa se na watwe mu aye ndrada abayiwa bi okopie mu e wa sentimental mu antwema kwa homa e kwaje ta enya semkuma kura wadi finhya ne dun watwe 18 years pe mani pe bo no to je ne kwa difference be modern project ne picture no Emma DJs gibi dia to so ma Ghana fo nyina be hu ne yenkọ kuma se ne ndi nkọ no vise Ofoli bo aten ba homa no so Sammy Minia good morning na mpom ti say yango kwa do na nso ya mi adom metia popa no mo so ankwa asole ando me koye ena na ya Palm Sunday ando me dia be koye senda me ba adwuma be pon ya na me side mani kire mu asore ntem ando me koye pa efo de wa nibi efo se wa no efo wanko ne tifie ewo kumase ani efo wanko ne se madamfo ba ko bi kura no so kura me hwe mo so wanko no so wanko ti Sammy ebeto dwa kire mu se eye na watwe mu beto dwa kumase asante batem abaya bia wadum finhia na odun watwepe nipa bonfo bi eto hye no so akuno ewo omankasa shop man no no kumase aya ntwema kwa homa nanse otitetwe yaso wona wo honom ensem ne mu nkire mu pa ene sen menua medase miancha DL etiefo nyina meti mu asante mantem se na da tudwa ni sa pepepe ne tie anano meminde yenya nim se edru weekend dia se anya people na ne ye people nya che se wed na ababa wo ye kana se mu ne din edi afia ago wanya 18 years abla na otia se 18 years na wanya na emprem no ka se die su kwachinya de mo chi ne ho anum no wo sisi na ne nyina ne se bia ba na se sport wa ye nyina nim se ne o pe kakra gu minima keka bi kire wase no obekọ ho no na go kutubi no anum na ho atima ato no eno bi na ne maame ne papa omo ye nti maame no e di sport won eja ne baba eye afia no on hwe akire no ko we di bi aba nti maame no ja ho ko ye no kwansini ana emema mienu e ba ya omo so ye se omo so babeto ensa na ti ba kwato jot no manom na tama na maame no e free sport won ma akọ no agaka ono eye ababa wa no na ono ankasa ni nua bema ni mfie ni 25 years ya na omo sport won ma omo nyina edin enkomo nti kwansini abra mema iba ye wie ya ni nua ga na ehwe omo wie no ka kire ni ba ne se opie akọ town akọkọtwa no ga kra bi wi a obesa basisi ayi no ka jensi wi wache nti woni oja no hokoye no oni mi se bibi bo na betimi ahie kire nti ababa wo ya wodina to eye Facebook ya Ghana fo nyina ehwe edi kan omo di kan ene edai omo have access e wo ba mu ho omo wie no na omo di sikan eto ne mrema omo je ne nkwa afrin sem amana kwa ya wo sempa eno na mo so ma Ghana Police Service omo kabata ewo atwema kwa omo kura ne din edi ofon ase etimi ba ho no ma omo hwe body no na omo chese tite ye body no e ko pie e ko fo no chi amanya sabia empenefo eno mu nyina ya adwen e ma omo pija body na prepare no kese die ko fo no chi mortuary ho ana baba we owo a police sponsor dem hwe mapa egusu a
omo kyerɛ Ghana fo nyina yɛmmoa sɛ ne bɛyɛ nipa bɔnefo a ɔtumi aba edikan omo ne ababawa no ababɛda na mu wie no masa gye ne nkwa afiri ne nsɛm no na yɛntumi kyi saa nkɔfo koro a mutumi di sa nyamra nsɛm yi ɛwɔ asantemantam te wobisa me deɛ na wɔtwe mu ɛwe yɛ yi deɛ apolisi wɔ yɛ mo fam deɛ sɛ yɛakyi akorɔmfoɔ deɛ na mmom we deɛ yɛne nada ɛwɔ baa mu hɔ no mu wie na ɔmo sa de sekan atu ne mu hyehyehye asa gye ne nkwa afiri ne nsɛm Sammy asɛm we deɛ ano ɔden paa o abaya wanya mfinhyia du nwɔtwe a ne maame de shop agya no store a ɔtena no na nipa ne na bɛda wi asa gye ne nkwa afiri ne nsɛm Samuel kwaso ade akire na de beto benkum ni fa e baba wo nkyɛn asa tena no nya de apolitifoɔ atuma kye Obia wɔ ho asa tena me no ka say de unit committee na afi assembly member ne den ade honorable Fred Bia ana assembly committee sempre omo yɛ nhwɛmu na ebia efiada ya wada no ade ba memenda no obi te fie na bia ba 2 days wa hwim ma afie a sankofo ne nyina no sɛka yɛmmoa ne yɛntimi hu sankofo bi omo akɔkɔhyɛ sempo ibetuma nyamu contact bi ni afro mo a na ebusom so mo wo na so mo bedu nso a na ne nke ma police for tempa na abebe fa sankofo no akototo ma no ne se bo mo dia na ne yetimi do mo kokogina emla no anim adaroma. All right, meda se pa na amado bako so de chi beto benkuni ni fa be san ba won chen aba beji mo nkyire mu Samuel nso meda Yamani Boni Samuel ofolibo ateto nkra ede ma DL kase bo anase DLFM ewa sante mantenem ena wote nka no pai se abayewa wadi mfinhyia du nwotwe bla Facebook no so na ba behwe o bla Facebook no so DLFM 106.9 abayewa wadi mfinhyia du nwotwe pe ne maame ede sport eja ne se opa ne nanchi aba ekwa wedding okwa ba ya nipa to ahye ne so ne nada awie nso ade se ka to ne minim atwa Kofi Nhyira yes ye ni asante mantemu serious hey girl na come up abaya fini wadu mfinhyia du nwotwe a wo be hya brabo ase be video na da Facebook no so nice grade nyankopon na dia kra na ekoso about our security here mimi problem ne say oba be boni pa ne kro no hey one na ba be da asa twa ne mene this is very serious. Hey, we was a Ghana police service the omunansi form na omohwe say sankrofo we man kasa na ye beti we yetiwa death row street also mu demo for life eden demo for life na we prison na akoba na so oba san ba be di sansem we dia abaya fini wadu 18 years 18 years makoto ahye ne so ne nada awie asanso de sekan atro ne mene atwa I mean like how it me show yonku ni pen pan de sekan to ne mene Kofi Eden ekunu furious 18 years young girl Eden on ma on time be sian bobi on de woka dabi obe no kro no uwi ane nada asan de sekan to ne mene. This is very bad. There was a Ghana police service. Actually, no me be found. Eden, Kofi Eden. No mo sa kan krofo no so dia omomom demo for life. Are you serious o? Say ne, untumi kura ntena wa ufie enton wa de eni de no mko dasum dwie mu. I mean, what's going on? Wa wo pe osika o. Wo bon homodin a pe osika. No bi ti ba bi dwene kwan oba be fa so abe ball kro no wi a wasanje onkwan firu nsem. Wo de wa jimi sika kura mpa de ko. Na san be kumi aka ho. Dabi asem we esisi aso. I said this time around, I was a Ghana police service near security service for Nangasa no modi omo nansi form. Because this is very serious. Ekunkum ne doso. Edoso. E wo my we Mrs. This year 2025 they are no den. Momo venda ye kuno. Bone ben. Kofi yemfiri hono ne yenko pie mu awo Upper East. Atifi de bantem endra so hono mo beto dwa DJs gibi ba bo no project video ne de amame a abemu abi nso yafa ne so owura bi kura na otini motorbike so ba konto kwa ya ono so omo ache no abonu tu aku no omo wie ye na omo san hye no e de aka ne motorbike ne nyina ho kura hwe e na da ho enie ene so na da woni kobla ne omo abonu tu aku no enti nipa no ma page nipa no ma hye ne sana oda Facebook no so no
to me can share on Facebook on so DLFM 106 pona bra behwe bi boni be no ye onya hwe omo suso kitatuo enti oye suspect nti no so be ka omo ewo eho na omo bo antokwa nti no omo kuna gye ne kwa de free ne sem ne video na da Facebook no so bra behwe kobra na ehye sa no mo hye na omo bo ne suspect no omo ye security service eno ne asem no normal civilians bi no mache no mahye no kobra na da ho no ma moto yi e no mahye na ka ho a wo hye no sa boku yi en enya no nko a ndran so omasan akuma post 42 asa aka ho e wo boku no yes omasan akum asojafo a post 4 no mu nipa 2 e wo ndrada e wo tefido mantem ndrada nipa 2 ade boku na so se Ghana na like omuntimi nya hwe mfa ho boku so se Ghana na se boku ye country on its own etuatua maso boku na ye country on its own like omuntimi nya hwe mfa ho na se Ghana say na kasa constitution en govern ye kan say boku en kan boku for wana boku bi e fa Ghana ho no boku ka ho bi enti aden boni ben say ye ti krom ha say na krofo fro de o mate om ho say ye diewu aden a ye kan say ahensem problems. Could you imagine say na watwe mu IGP kura kwa ya wo ba ne car kura mu attack ne car no IGP ekọ ho a wo ba no o mu attack ne car o mbe kun IGP no so ama ya na sese enti boko mbo ne car ne mu nyina tu enti boko na nkasa no I mean dia koso boko no am etuatua so it's serious etuatua so dia koso boko no etuatua nipa so pa nipa ne da form no mo hye ne sa no so oni kratch na nkasa oni we oda ho ne ni o mu kun no fufuro ne ni omo wiye no ana mo san pagya no edne to ne motorbike na mo san digya tu no mu aso mo di moto no to no so no mo pagya tu nan bibi enti bibi ni tiri mo den za Kofi ya kwane de Kofi de ya kwane ano den papa de ya kwa oboko ne de sisi eya jinsemu kra we de enye eya jinsemu de best mpanifo nya bibi mfanfa ho na de ya kwasu de enim se mpanifo gusu konko de na nso na monya bi nka ho visa de akwai Kofi ano den normal civilian hu no kwa wo se we suspect ano den too much ano den na wo hwe yonko animu pan e boni tuo ekunu uwi a wasan di ni motorbike wote so ato no so na wa pagya to ni mu wahye no free yen nipo di sanse wonu so yen che asat na mpanya de ampanifo ahomba moku atima chi obia o ma fom ready sana mo o munchi obia asat na I'm talking to munchi obia a country called Ghana den menim da kura boko entokwa ne ho sensem no ye be ende no menim da boko ho sensem no eto betuma twa fise de yakoze se ne de Kofi ana oden incident no muntimi stop yo ana oden na ma memfa me mo voice bi wa ha no mo na yen nyina so nkasa endi nko ba ko mienu bi na yentwa ye ho mra Kofi wonim ablante bi aka se mi wa ha o se security agencies no mbekọ so akum nipa wom atu omo so sa titiri omo tu galamse no ebinim asai se mbekum nipa wo kurum ha no mma kwan mampanifo no enya hode no mbekọ so abokro no yenkwatie ne ewem la ye ba ye bese di nkomo so na kwa mkwa na ma hoden ye kana hoden a mumu ni ahoden bia kwasiafo na sana me no da me ka me guso keka mu mbo am ho na pro na enye easy panifo a wa still region ha nyina mu nyina ya mark moto bako e be sha se ye be kunkum nyina asa ni nyina mo sha se mu nyina mu kan bi asa da na ekoso mu soldiers for so mu gina yi zisa me ngi me ka sa bia me go proma ana so baba proma na ma ba otu ekun mu ne mu kan ba na ye she bush na ebugbogbo mu to ekunkum nyina kwasiafo mo ni bie ya mo dwin kwa akire se adwuma bu e krom ha na ye ganse na mo stop ganse na beti mo ase kwasi ya ye kodi ye ma me ase ana se ye bedi mo me ase ye fa ye aduane mo gina ye pa so na kwa na ma hoden ye kana hoden a mumu ni ahoden bia
kwasiafo na sana me da me kika me guso kika mumboa mo ho na corona enye easy penifo a wa still region ha nyina mu nyina ya mark moto bako e be sha se ye be kunkum nyina asa ne nyina mo sha se mu nyina mu kan bi asa da na ekoso mu soldiers for so mu gina yi zisa me ngi me ka sa bia me go proma ana so baba proma na maba otu ekun mu ne mu kan ba na ya she bush na ebugbogbo mu to ekunkum nyina kwasiafo mo ne bie ya mo dwin kwa akire se adwuma bu krom ha na ye ganse na musu stop ganse na beti mu ase kwasi ya ye kodi ye mama ya ase ana se ye bedi mu mama ya ase ye fa ye aduane mo gina ye pa Kofi what your voice ye pa mete voice ni ye pa oye galamsey e okrom ha yes the eastern region and ono betete yes na eastern region penifo no ombebo posifo na sojafo no tu please for na sojafo no omebom tu ekunkunkum mu nyina this is the country we are living in sure obi betimi ababonten abeka ne ope aden ya freedom of speech nti wa babonten abeka se ade a wo ya enye no a edi yen numbi mu se ye wa ha se ene Ghana nyina enkwa hey Eden. Wade na wo ye na enyo. A time will come e be kumyen. And it kumyen kra. Insira wakoto pure bag. Na udie si cement so. Na ache be yen say 4 days pe. Onu ma eto sen. Udie si form no. Udi wakoto pure bag na udi esi form na edi 3 days 4 days 5 days onu mete wo sen na wo ye galamsey ye bekan usu wo betete police fo ni soldier fo abom tu ekum ade ejuma wo ye e illegal ejuma na wo ye mu say ye nsuo a time will come crampa Ghana for ankasa nsuo a ebenya nsuo anom crampa ye nye bi nom ene ye to pipe now bia as a tea ye to pipe mu now bia as a tea ateche ebe ba ansa na nsu papa cried asamba which are ukono for baby crampa nsu ebi mu nom crampa ye very bad nsu ebi mu nom very bad and ansa yan pona years ago na die-hard fans of that Lumba ekotu borehole yeah sure e wo north because insu omo no mo ho no enye o ye galamsey o sensuo the last time we hear news epo kra e dane ateche oh sure epo e dane ateche because of galamsey na ye ti krom ha say na man for ye galamsey na ye kan we say galamsey is a long time something untimi ntu anu sisi a ono abu kwachi fosu kwachi and they didn't na muka say ento abamamo this is very bad say galamsey no yentimi ntu ase a and the Ghana we have a long way to go we have a long way to go if say yeti kurom ha na China ni be fini kurom abetu galamsey omuwi o masa nyenyenyen ye man ma eden eguso normal Chinese babies den pa Kofi wo hwe nsema wo do ekoso fa Ghana ho ba mo nsem na nsen ni dia nyame ne mukure ni asa asem we no looks like say I mean piaga say security service no weak we say ato berry no kire me say if they don't want to stop fighting then let them be say bakofo no nto akwana ade na kunkum no ono na dwen tire ne se ba se omo nya de yenya wo man na omo de omo pe bia omo ye Israel they are innocent souls e wo honum a innocent souls e wo honum a onka ho bi onka tokwa no ho onka tokwa no bi na yakobo ni tuekun okwabra na ikwo ne ba bi o eti ni moto so normal civilian ejina baby onye security service osi obo ne suspect aboni tuekun asande ni motorbike ato no so apeja ato ni mu bibi ya wadwene bibini we live in a country a normal civilian etimi hu obi suspect no aboni tuo ekunu adan ya o suspect we a police service we a police ni we a soldier ni
police ni kura mpon tutuo rough soje ni pon tutuo rough now normal civilian oti boko oti boko say won so yonko ba akobo ti moto so onu ko ni baby ehun ni so a suspect den kofia den ahoba mo 17 of late ne de nyame anim no kure ni omisa ahoba mo ko onu gusu gba adwuma de kopia sentiment fom na nso a ahamachi an kra yensa kan akire mu a posifo na tumi ache akronfotechi amwa mako enan omabo omutu akun omo kra je omo kwan fra mu nsem na omo kura AK47 eye pump action gun ni bia nkom kwa di ewu yes akronfo akamachi omo cooperation AK47 omo nya ne hefa komo cooperation soja posifo na kobo omutu akun omo tani ni se ne mete ya me mani age senke betumi akunkuma akronfo no kra na anka beboa because ebe Obia nya wu abedidi ye ku I think senka I mean depa yes etu ekokura won nsem no mu nya ne hefa Nhyira mo de bokro no ukumobi na ye kumubi a anka san kwase asem nyina anka etu etwa wo anka etu etwa na wo kronfo wo kura AK47 unya AK40 na se wo kokura unya nipa abedi newu enti se wo ye kun kura mpo de akura de wasem kura mpo de enye problem mame na obi okokura no obi a okokura no ba wo kura AK47 akokokun obi onam ne ba bi a onka hwe eden ukoji ni bibi o ukita AK47 ewrade nyankopon Jesus Christ enti tu no munya wen eno ne asem no etu no munya we if say for security personnel sen kwa akronfo we mo munye tu no we omunye tu no we eno ne asem no ekura AK47 echo robbery eno kura podi ekun kura de awo eyi na akwakoye na yatu ne yekun serious case nti omukura de Roberts na ndra da etuo kan omo ne de nyame na ede na se eno de please for na ya fa kwan mu e ma yatimi ekunkum omo please for na ya de pa because akronfo no mo bokro no kurekure tuo ne de enka apose for tumi kunkum omo nyina akura ma ye kura anka kurum bedwo eno so bayen senda ho ma foforo mo pese mutu sa na mo na janka boa e ma hoba mo nsem na konkan kofi yenti san komo we mfiri ho no mo na ye ma listeners na emra mu bia eni say e fa ye mobile money account no ensense bebre na kokoso na wo ho no ma na ma na yatimu no ade ba kwa ewo mu ni say sabi ye nyina no ye ntimi enya nimde efa bibia ho bi a ebeka se wedi obi anim nyansa efa kwan wodo efa so didima enti tekos no say ye MTN say ye Tigo say ye Vodafone say ye den hwan settle se hwan no omu nyina da no de na mo so ye de aboa customers no o say registration ahodo ye kwa register ye sim card ahodo no ne ye hwe animu say Ghana card na ya link edu ba bimpo na ko yiska wo phone so a na say wo behia o Ghana card ana say voter ID ansa na scan watumi aiden ayi ana kanpo empanifo ensure say ahoba monsem FM ba mani account no kan betumi akoi nanso nansen ase dada na enipa hodo obi omubu o mofa so wo ho abo ho na osika ese ye afiri wo phone so obi ho no ma behu ne ye say we no nya de a obi abo code bia mpo behu na osika na nkasa na herabasa na ateko na ndada o mayi obi ma de nsemi de tudwa yentie ne nkomo ne mla na yente komo wo mfiri wote ne ma telefone so emra mu bi. Dear MTN Ghana, with the HCCA, somebody has withdrawn 11,000, close to 12,000 from my mobile money account. What did I do? Nothing. Nobody has called me for any transaction ID. Nobody has called me for my mobile money PIN. So how come I called your office after seeing the transaction and they are telling me I should hold on for 15 working days? 15 working days saying, are we safe? MTN Ghana. I called and the lady was even rude. 11,000, is it so soft to come by? Is it soft to come by MTN Ghana? Why? Every day fraud. I called your office and all they could tell me is I should wait for 15 working days. And the people have cleared all my accounts. 11,000 citizens are there. MTN Ghana, please do something about this. I beg you. Some people's money, my money, I never sent 12,000 Ghana citizens. MTN Ghana, I have screenshots here with transaction ID. So if I haven't approved anything, I haven't approved my mobile money, how come somebody can enter my mobile money
money and withdraw all my money from my account. MTN Ghana. If you are waiting this very hot Sunday afternoon, they withdrawn 11,100 and later withdrawn 220. Dear MTN Ghana, somebody has withdrawn 11,000, close to 12,000 from my mobile money account. What did I do? Nothing. Nobody has called me for any transaction ID. Nobody has called me for my mobile money PIN. So how come I called your office after seeing the transaction and they are telling me I should hold on for 15 working days? 15 working days saying, are we safe? MTN Ghana. Open the door. Come in. Drop Acapulco Bay and I'm in Ocean. And Yanu Hunya, the Comeka. Uncle Afu Baby, or change your Kenyatta. Kofi. Yeah, come be na ye educate public no kakra. MTN issues here. And then someone ados ye pa na wo hwe kwan ahodo e fa so a. Amanfo bitumi bowura amanfo accountum. Escam wo krum and the rate at which as an man koso no. Yeah. Edos ye pa. Yeah. Na as I say ye di ho nkomo na ye tuya lessons ne so efo. Yeah, very true. Ababa we a wote ne kan brada awiakete no chirim say ohun say ne phone no ne sika 11,000 plus equal 12,000 omo yi ni nyina firi ne phone so ofre ya mpanifo so onya abotre no betu ho na mo ama no asa atena ho onya nkra bia and scammers no the rate at which omo robo amanfo omo phone so no ano odin power manyim yeah na asema mpese me bisa ne say mpanifo kire yen say yen register yesem cars ahodo na yemwa na obi obedi bone no yenche no yeah na ever since chronobo ahodo e fast scamming ho ekoso a yewi amanfo sika omo phone so no Kofi afekura na ayem ekame akoye de say enipa do se ne yache wonom yenta anche wonom en eba ne sanso a ema foforo na so kondo so mbetu sa na mo ne bie ede ne mpanifo ya de afa sa na moto we hu titiw ne take so no yahoba monsem ne te sen afekura na ayem FM ba money account no ho wo ho no ma na wanya message bi ne ade a de na mo ya track sa nipa mutu sa na mo bone wo kura yi mu ho ana afi to temamufo no so de na yenye every say yemi mu so fum so waka ho yeah because normally no answer betumi ascam on ayi usika wo phone so no ebi e be send wo code bi na aba wo phone no so ye be fra wa da ye we wudi akira na ye scan dey free phone so e de na setemamufo no ye edika no ye ne take osu no di nkomo de na take osu fo no wona manya Kofi Nhyira medase sister new landing unimobia wa landing unimobia wa landing na Ghana ni wote wonu na obi afrew na o kire se yesi ube hu ana wa robe o mobile money pin ye wonko awo dia endi kwan so obi ehu sister ya asemi o kan say me te ade amadwene ne say one wan nete first question am ibusa me ho no one wan nete because if you are saying say ya withdraw scale through account just like that there ento asum de ento asum because if say onye hwe I believe it to that there obi entimi withdraw scan de in through account mu listeners in tie o mobile money pin eye wonko awo de eye private number eye wonko awo pin a we use to withdraw sika obi entimi nye de enyi scan through mobile money mu until say we follow proceedings bia nipa na wa frɛ no e kire say ye and Nhyira MTN other networks I think say MTN are more MTN are more and I will say most of anyama be break course no ebi mu MTN office ebi mu yeduma MTN office akrofo dodo na MTN Ghana one man employees no dodo na ya akrofo because if say me personal details e wo mo honum no obi timi frɛ me etimi ma me personal details e ma me follow prompter na say ebinum konide with akromfo no omo ni MTN fo ni bi na yeduma kan mpa Kofi there's one time be madam fu bi nkomo oni mi di ye ne kire say omo wiye sika na wo phone so wiye na MTN fo kra block ya ye was some of the MTN agent fo ni bia omo ko omo nche no bia ma omo no na konide edi saga na and even mobile money vendors ni bi kra mpa omo intention so ye yes uko withdraw ska now uko withdraw ska kese now MTN mobile money account there we hear the ska bebregu mu sa Kofi and dem so anim ebi mo adwadifo sometime me wo hoi metumi sie sika be 20,000 mobile money account
Me banya botre your account. You have every right to say between this ikabia or pebia no e atom. But yen security issues no. And you say you can't want some say no. Ahoba months me woman no ene de wan because Kofi obi o dwadene or kwa so akwafa niam. Time ben anopa okwa bank ekoyi sika nso wakwa baabi akodidwa. Ema mo kọ edwam ahomache kodidwa yi. Ahomache bank be ne bebie. Aje se abọ na nwotwe empa mu kọ. Sisi akra de banking issues no. O de MTN mobile money vendors for no. Wakose okwa yiska no. Na uyiska amount kese bi a onim se gya yeden e wo ho. Pa na wa free ni po ni ye adwuma no. Je number we akwa we gya won ho pa wa be yiska se. No ne na ye adwuma. Na afi do ma be robe o. Which is very bad. Now MTN I employ workers. Sisi ano MTN workers ni bi ene akronfo e outside office onumu ye adwuma robe amanfo. Cause my personal details me na minim and na wo MTN na wonim. Into why should it be say obi betimi afre me normal me personal details ka chem say me follow prompt bi. Now for the wa withdraw sike nyina. And they know the amount of money in your mobile money account. Oh, why not? They know. Adwuma ye MTN for adwuma no. Obi wa abonten ya aware. Enim the number of scar a go account mu. That's very bad. I will say almost no ye be found. Say if security side no a weak side ya. Very bad. If you are Edim papa so kwabrane be bono homoden a penny sike gu onum na obi de just 1 second any MTN ni bi wo MTN office ye adwuma na wa withdraw sike nyina na say kwa to bi kwa reverse an po mo ye po a omo mfrɛ wo oh da be reverse an omo ye po omo mfrɛ wo pa no my o ma reverse scan no just like that Kofi Aden na yama ya listeners ne mra mu na wo no so enkyere mo adwen fans ma hodo ye de won komo na eden pass obi diska begu no phone so na nimpa ne sebe na ni na ho nti no na ho ba mo nsem bia ni ho ye register asem ka sa register wo ma yi mu a ye hu so mfa so ye register asem na ho ba mo nsem bia nim ye wiawa ye nchi obia mo je Ghana card mo dia register document bia nipa provide ye wie nipa ye nchi obia e wo ma yi nchi obia ye ho ba mo nsem etisen ye kum nipa to guo no na disika so ato wa account mo so a na ya se atwe. Do you know the funny thing? O from so an he be waste time basa. Kofi ma me mfa ne same na sisi a na yenko listeners ne nchen. Ensema no eden pa. Na nsen bi ho no ma edika. Anopa me kanfo Vidank healthcare na dia ma wo. O ma kwadale pa ye. Efa obrebo. The last two. Ene wa hra no mu yare de yenkuto ne ewotumi a ebetumi aboa opa say ye fatty liver say ye diabetes ahodo na ha oni padua say hypertension ahodo Oju se twa no nyade wagine nyina de aboso recent wo ya ho hwenye ya fa ni nyina akwada ne Vidank healthcare ne yemo a ne ntumi so anonfa ma wo eno a chede bia aje oni padua de abosom na tete wo no fa beda ne ntu asem fa ma wo na ya sabia no so na dem prefer wo modern etimi ama ye license etumi ma ye kwan ma ya de enubra etumi sa yade abefo kwan so a yade bia ha bia fa beda ye ne Vidank heka ni so anofa ma wo okopie mu okumase a ye wo ahodwo daban sokoban je ekufo school junction ho no ma femperifo ahomatrofo iso 0502 230 999 and 0247 665 436 0247 665 436 Natuna krabo prema ntemo nso ya wo Air Spinters Road Coca-Cola run about one ma
Yeah, bank Fidelity Bank no. Friend perifo ahoma trufo iso. 0502 661 346. 0502 661 346. And 0549 951 211. Ubetumi afọ n'wagbo agura mu 0534050199 0534050199 and 0593406565. Ankoma hudu ayadie no emu de na wonso wo kire wadwan no pay oba abone tiatem na nua so nya kwanya mwura mu bi. Hello, good morning. Morning. Senior udini ba bia akasa free. But your friend Kobe me fitama. Mr. Kobe no pay me yentio. When a year for this morning show now I wonder if Ghana had me and yet MTN penny so Ghana use different network. Sure. It's identity every day, every present day, and go for company MTN for. So yeah, your friend is a confused one can true. Yes, you register same. Obia me and Obia ne code out the end but the second person which you have from if MTN office say boss town way and a promotion way into we are saying say I've done as I didn't also I come in like MTN phone out and paying for yen from out. Number change the reason why I the way also almost remember outside they should block that network. Okay. You block it on network no Obia na so ndwe e wa Ghana hanom. Okay. Because what can I say, Obia can join when you see a coordination in how far? No, be so is not doing. The African workers no more yet more empty home now, or more think of us share. Or more feeding out information. Martin, Medas ye pa senior. Yamisha baby no adventure. Hello, good morning. Good morning. Champion with Dane baby akasa free. I was not a prophet Jeremiah aviation so Champion yentio. Ghana no one give prophet in the I didn't airport. Yama MTN quite amma tete ekem eye wo hunye mebi ogana ha because Obia post between kasa chere na yan report bi su kawo man tere ya wo be bi si tu wo e be money na boy si wo yan dima wo ko fa dia wo da be na kase gas say sa boy si wo de camera ibi 30 million mo ni mo wo free me e ti kana France ya tawo wo ma ni ko kwai che bra na di la su prayer sana e ti afu wo tu wo so salo I don't think say what means that you could tell you was not one of this. What's one of this? I say you man Medasi be Medasi be bransa tete medasi why. Hello, good morning. Good morning. I'm fair with dinner be akase. I'm kase dodo wa. E pa cho me ntia no pay. Asire na wa boss me say that last week say me 4 million the account to MTN office your mom friend me something born at 100. And I miss with the name place. So, on my friend me say 100. Me see there be that's sa 1 week you know I'm sure there be or tina dem akoyi asha there also me koyi say nya do am afem bi em ada tumle nte eno ne ya kromfo na yes a mo mfre direct from the office me bo ande na so mi sika na ashi o boy de anke no ano no na so de bi makoyi asha de so me sa friend o se mi koyi de tumle next time say obi frɛ wa entity me so obi frɛ say bo bibi e mo ka je ne say nipa kro ne say wo da na se wo mo wan ya me nhyira o pass wanti wo me da se pa ho fe. Hello, good morning. Good morning, Hetman. Pacho Nhyiraba ni udini baby akasa free. Yo. Sister Adwo. What's Adwo grandson? Pacho me ntiu. Yeah, so na omo ye no we. And do 2 weeks impo obi di ba ye no wa ha. Also free MTN office. Na me no won ye adwuma ache. Enti se office na ye say wo be boa me sika kakra. Me se o sheda transaction different. Membo we me fa pen na paper me ntrotro owie ni nyina ka tell me say membo me code enka ho na me say madam ada e boko ma wo bi a oba won chen ofie no ofie no so also office ho na me wo bi a me ba esa adwo anya botar oba no na ID card kire wo say o ye adwuma MTN office wa ma me fi a ho enti wonye MTN office adwuma ye ni nka we sanka aloport na o mo che no Kromfo pa. Ni no. Oh. Ni no. Enti ekosi sei. Enti o ka tell me membo ni code ni shim. Ana me ka tell me say, madam boko. Won wo bi a
who say MTM office me no ye juma. Fine. Well, ba be send me abo ma ba so ya. Enya man what na ade na me. Na just me boko do na wo. Na ko do ni me bo. Aha. Okajam say na wo nya de na. Na me mfro bi foforo me say bye bye. Na me ka ate no. Better no. Ya me nhyira pass wo ye ni sa. Because some kwan what office wo wo. Me da sin this adwa next time we ba bi wan fi nu kura why. Mate. Ya me nhyira. Hello, good morning. Oh, facha me want me enyina so. Osu betumi abo awura mu 0534050199 ana 0593406565 koma wo ye die no. Obetumi do adwen kire na wo de aba 30 seconds no ya so nya kwanya enwura mu ebi. Hello, good morning. Hello, morning. Senior Udin ba bia kasa free. Simply dance so man. Champion, may you no pay. Me some na short. Abayra ne dem. We take ya marijuana but say wa kwaji obisika. Wo no ade no mo ye na nye. But I say wa kwaji obisika. Ma no sa because planting. We are planting. Okay. Yeah, and MTN there. MTN there no. Engineers na wo ho no mo programmers no. Yeah. Omo no mo ndim you post a word ni. Nti omo no mo ne kofo ye ayi. No more ye. Omani akromfo na ekwa der. Omko naide. Brain ya akofo scammers no. Yes. Omo CEO ni engineers no. So omo no mo designing programs no. Sure. They know how obey no. Like I say, and to MTN no. They do a SIM card registration no. You say about shooting fact for me that's my house who prepare for na ya register that. Yes, say o ko register. Na omombe those cards and be registered. Don't capture where you know. What we say identity. To capture. Omo timiti o card no register man ko for one kasa no kura if you won shabo. Ukoye na we register all the amount no. Omo wo Ghana card photo ho. Omo timiti man ko for eto wa won shaba kwa unim. Sure. If you know the code be by say Obia opa. But ne share number of SIM cards are registered. Sure. No what deactivate into whether a wake up call. We are Mate be yan adwuma na apeko ndia to bia na ma listeners no etima yan adwuma. Obi an check ne dey. Mate me da se bebre nya me nhyira senior. Hello, good morning. Morning. Champion, within me bia kasa free. Auntie Mary, you take next time. Auntie Mary my entia no pay. Nhyiraba. MTN kwa what mo na ta dey we go. Uko either network na sa program we am comfortable flow normal for do any way the network ni bia so MTN kwa unim say na mama ground for the me black me for register omu di defraud nkrofo obi kwa di bia ye ni o tani mi tika mi wie ye no si me mbo me code ngoso na me bisa ni say if na watete obi be say ni bisika na me mabo me code egusu ana ada o ka say me huru manim kosoro ana me ani ni shebre mu a obi ani wo benya me sika di o edi mi di saade ne frutro na bai na me sika no kwa me obi na meta ni ama o eno ano no a ya me nhyira wo ti wu be te me sika say me nsambo me code nguso wa bo ni program nyina wu say me sika ni 1006 na wo so na wa say ni 1005 say me mbo me code nguso no ntwi me 1005 na nko sawa mo ma na Nhyiraba mi magel mi mbo mi code man no ya me nhyira pass o ye na di aga mi chebreto bi on be di mi sika no ya me nhyira pass bi anfa nye ntia ho better enya achebie bia na ya achebie a wo pese wo fom afomfom no na ma ye fom o mi sika no sika ni bre na ma manfo bi eto afomfom no ya me nhyira bebre ni wa dwen kire. Hello, good morning. Morning o Nhyiraba. Ahun fe udi ni ba kasa free. Mi pa cho Cassandra ni o. Ma Cassandra kasa free. E kasafi ashama Washington. Pacho me ntia no pay. Yo, edam ase ni akonya mu de amaye. Me kunkum no so me ko kakra me pa cha. O man bia hofo doso a. Utimu se bone no kosododo. Enti e pampanyefo no chaw se ahofo no mo ba no. O mo hwema yen. Use Ghana na ahofo ba free dodo. Enti na makunkum meti akunkum na mesa say Ghana pay ni because meti achese ye beka say Ghana ni akum ye nkrofu ye kunkum nkrofu say no but say na afa be ye bibia abro so kra dodo enti o man na ahwo no doso o man mu dodo enti so mo chi o mo a o mo ma ye nti o mo di ni ho say ye ho ne kunkum ye ho anasa ahwo na be fra ye mo no na edi ye wusa na
And I feel some mobile money in Sodom. That me now will be a bar. MTF for card in Danny Como or so register. And I'm a bagger so on register any day, and no besides of MTN and I'm not saying, oh, I'm a card in the Danny Como. Me, no send me ban in the Sika or the phone, so I can make us a more yet. And I'm a banner to the man on all, yeah, or some on the code. Or me and the code now what treat me ban 10 million, or quite a family ban share, yeah, what train is 10 million official. And to me, me promise Obi Bassi, I said, I'm Canadian. Mobia Fino. None of me were 3 days will be by say new register or register. And I make a chance and say, me, if any say, simple phone my person, I'll be my register. It's a woman, share who you are. Yamin Shraupi, Mark Cassandra. Hello, good morning. Good morning, Alpha. Champion, I do more for me. For Funi, or about the time, me name or much road, sir, me call. La Paz was side. Okay, the patrimoine we have to power, especially Ghana Kwanenki entertainers. I say, Yakumubi. The video of a banner say, what you need the sick pass when you come in. You trying to start pointing. Now, for the crowd, you trying to make a crowd now. If I say, Marasu, I say, Commuser, Humano Muse, Lipa win, yes, and that's what we because Rollins, the American father, crazy. I have no Rollins, I have no man, in the water. No question. Oh, open to us, my wife. Medasepa, wafa a form. Say, hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Oh, when to me, and you know, so far, me pa. Hello, good morning. Good morning, Nhyiraba. Utiate dance man. Nhyiraba, Namishamu, Edma Pamo, Yamone, Debia, my Sabeno, near my Pankwa, and Debia Moyamo de Mayan, said about Tanya. Onim de Yaman about Yaman, Nhyiraba, Namishamu, Edma Pamo, ye, Otto Dobbers or more than Sumai. Canata, a Frempon squad, Mamuso Mutia, Mu program, the Debia Yamon. Nhyiraba, the I can say empty and the Kenya saw Mote, Omu ye, dear no more ye form. Maybe I make a dear, maybe I should be said so sure ye, on ye. Into a way wouldn't say the air couldn't ye friends or customers, air complaining, no one ye be and found no one with the idea. Maybe the Americans will be a network the dorsal, who empty when you tell us when you Tigo, what they account, where ye yarn what one out to be, and yes, sir, Obiniska on the 4 fairs or the Dijuma. Say on to me, Mom, Granny scanning for Nijuma, and I say, I'm Robert, but where Ron Niskema Fadia, yes, M24, you be been found when the Debiano, ye complain, ye diamo. Medasepa. Also, Yamin Shrao Sopa. Hello, good morning. Good morning. Champion, we didn't have Yakazafri. Isaac, we first check out my type. But Isaac, senior my Entiano pay. Miss Martin say, the now see a young Mufunusu Kawana with me, a G. Sikanasan. No question. Our culture was a way we knew we say, into Musu, when it be Sikana Ufula. Also, marching. No qualify. No question. Maybe I almost have me, but me and who frame me. My name is why Ultimate Saniska, those are about 1,000, 2,000. No, I can't just say, you say. So we are now marching, we see canning in our not in the Uber not on Sanis Cabia, messaging Babasa was sending who's coming back on Sanis Cabia, and Tobacacho says, send a man back. Into we are Sana who was coming phone, so I know what was sending who's coming back. And a Bimusu flowers because FMT, Nina, no, be moving. Because Nipano who pinko that won't mean to Sika. Medasepa senior, Yamin Shrao. The Canning no crepa, auntie. And remember that can educate public and our Yamin Shrao be no agent. Hello, good morning. Hello, good morning. Senior, didn't maybe a Casafree. Make a safe I wish from Eric Finn. Mr. Eric, and I'll pay my last call. I'm into you. Galam say 1 7 minutes, no. You pay for no. Say, I'm a for you, young because all could be say. Western country, we say Germany, America, and as America, so many democratic country, no more than to trade the then after 2 crime and then 2
wudi boni and so because America na is no America so bi kum obi sa na na so mo check no say dia wo ye ya no e intentional wo de buta bi na na say upem na wo de ka sa na ye kum bi well because at then obi to me shi obi na we kunu all in the name na lawyers for say gaje na cho in the name of human right say bi say galam say ye hwe yin na say e be kakra no say ntu anamon ne I would say it should be say water lake, small ones connected to it, say if you walk in an eba. Water lake in bed, a bit say, and then a benasana, a light, and you see a putting off. This is a wager, Casua Diano, who could be say Eastern region, and when if you had the eba, see, and to be honest, Topugal, I'm saying in there. In certain getting a boss, I would genuine, I do put and then they would just say, you said Ghana water company, a putting off. Imagine what you cry, no shooting in a police near 2 pipe. How would you feel? So, anyway, I dare say it's security threat or say you to one, we just because your politics stand sorry to say, yeah, you know, yes, I am one man. Okay, yeah, that's maybe senior. I mean, sure, also. Ya besa na mbrɛ nim ti no me hu sa homa na manfo egusu frɛ ma na yɛ hyepa na so yɛ tam na so ntinya de betumi afrɛfo ni bi mu fa ncha me pa na anopa me kanfo give us P capsules de ama ho give us P capsules tiedi ni yɛ pa wo yɛ bɛma wodi bo ani na watu ahwe wo 3 point de biada e mai gi di frɛ wo nsɛm a ɛyɛ no muguasie o premature ejaculation ɛnya de papa kra wonso nkwa homa no anase nkwa mo na wo ni padua mu no je omu ni ahoden entumi nyinsan wo ba masa nso no matata wo sa wahwe awade ye begu wo so de mpo de wa ye mre wo mpam wudi bo ani na tim kaja yo wasana kokko on na ekro no enya de paw ma won sanka give it P capsules na ye mo ni ntu ase fama ho ye sanso wo give us co capsules eno ne mo de sound ma nam no e bo adwumaden ye pa se si yade se koko se ye mutim kwasi beni ba kan se constipation e betuni nyina se de ma ho mo de na fa give us co capsules any P capsules fa bo mo na ye ntu yade na se nyina fama ho ye sanso wo give us eba mixture e bo ma immune system ni nya hode gyan na so bo adwumaden esan ekutia malaria typhoid and if it's jaundice edro no wo de oni eye se bia ponche ani ma won sanka give us eba mixture ne ntu ase mfama won so de afi de appetite no wunya bimpo wo kon na aduane a ma won sanka give us eba mixture en what meji di mote aduane ne de pa yes also give us GC Mr. in capsules give us GC Mr. in capsules e ba adwumaden ye pa Rachi sa hodo nyina wa himfie hwanom e betu ase de ama white age wa himfie wa boso ojo nso a wote yawo afimbo kondom pose woni oba na se bema be di ahyiamu ensu fie fie oba wa se hwanom oba no ubu nsanso so a wote yawo wonsa bonsu ubu nsisi so a ma wonsanka give us GC Mr. capsules ni mfantu ase mfama wo Ghana my baby Flipper fa homa trufo iso 053 0543 222 470 0543 322 470 Samsona midimafo etonsa dia fro mo bo adwumaden ye pa midimafo herbal clinic ene etonsa dia fro no pay Dr. Tam Daso yade ba na teteo okotodwe bibi anko ye mfa ma wanyina koda midimafo herbal clinic ye ntu ase mfa ma mo anka bo premante mate dende Imzo habi ade famu de famu ni pedua hom say yes stroke say ye waist pains so kotodwa mu yade no wontumi nwo a kwani nyina akwada me niba fo heba clinic ye ntu ase mfa ma enka bo premantem ye bre branch ni bi e wo poku ase mayira poku ase mayira ne nso anu fama we frempere fo ahomatufo iso 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 315 Kofitela yako Nhyira bedo bi ase na there's this one fraud that woman ba could be kan one sem say Nana Mark Brown deben yeah sure those accounts need fake accounts and Nana Mark Brown ejaku acrobat 2 million bro baby no oba betimi aba text say ni scan onye bibi ma na say
obepe edwuma bi ama ne ade mpacho omo nye se edwuma no nti obi enye de ema na ni nda ho na MTN for no so obi afre o say follow some proto we bia eni so enwa no menni so okay medasi pi kofitela ena wote ne nka no na mesra ugikodu we na po ye cross over akofada Abraham chen akwaje ya pomuden ho afutuo no eno achi ye besa ni wahia from 9 to 10 na ye ne machine lawyer kwakwedi nkomo na ansa na no tie code we boniye pa na check wo Ghana card no hwe na ma of sims are use so obi de wo Ghana card register sim bia na disconnect no but star 402 star 1 hash fa phone na bo na check mami ano pa mesrew e star 402 star 1 hash ubo wi na fa check wo number of sim cards are use wo Ghana card ne say wo na register ya twam free honom na mo na ontumi wa ho ba mo nsem ko yemfa mom ya beda production team ni nyina se nansa na wo da kese emfa mom Uncle Rich wo din ya Rich Uncle na we ene wa wo danti wankasa wadanfo pa ne din de pressure kire mu se Yankopɔn hyira wo na onye wo kese omo akoma sa bisade nyina emram na afin so omo wakoma so apede nyina mramum na odo a wo pene Yankopɔn ma wo nsanka omo wankasa odo a wo pene Yankopɔn provide ne nyina da information ne wa woda within the Rich Uncle wadanfo ne din de pressure na o kire mu se Yankopɔn hyira wo no mpagya no nyo kese pa Rich Uncle Yankopɔn hyira wo no mpagya pa bada mu nyina sesa mo kan ye hom every no pano se be di pempenso ya de wadrei yes so na crossover akọ eye for Abraham chen na kwagya promote mu chekire no the senti production ti Yankopɔn hyira mu nyina DJs gibi de kopia on Facebook no so na me hyira na no pai kofiti bae ya chem nya sa mo so mo kan ye ho ene yeso dia me jeso eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi emra sem Yankopɔn ya adoma na ebo eye 9 to 10 a person wa hye me dia mu nyina sesa mo kan ye ho makrao